19, verse 10. It said, I, the Son of Man, have come to seek and to save those who are lost. Yasoni, li puchi tong atule, oga osa lagaya. Isa se kaya se, isa mawi le kule yo li po tong li ate pato. Isa yo mo li kapeva, si mo yao. Yani yo ma no tu Yesu no ha ga cha se. Yesu no ha ga cha se. Jesus is looking for you. Jesus is looking for you. Jesus is looking for me, for you, and for all of us. Yesu kêu lại nga ale, no ale, chogat tiga lele oku yo gak cha si yao le ni. Xin kỳ si cho si yao. Ya so wi wo li po tong chi wo tu wo ani outreach we cho se ji me. This is all we need to prepare. See, continue. Okay. I'm telling you, I'm saying that all that here, all boys here, you only like to show us a kind of margin. And you can't have here. Continue. Okay. Outreach to it. Or to Charlotte, or the Cheshire. Evangelism outreach to it. And you continue this. I mean, the Bible so why human beings so precious? I told you that Choya or Pokaja, don't you? Choya to the Pokemon cousin. Choya Pokaja. Migi poor, up to a trillion of Ketomas of Migi, Choya, life to or Pokaja. Migi choyawe asati le au kaja ye sonte yale. Te popo le chotia sta soidiana. Missing person te. Maybe so the quite relative authority di pale tanu ti pa investigate him. Investigate until the conclusion, until final results. Kenega jale omile pita gai pongkwe ta ye kuti so ya yo kenega ja yao ga jale tikiti khati ale yo aji ma yu chi pa ma tio kenega ja yo o se khao se ma chero consent de le a khwan lo le kenega ja ya ni okay ga jale ku yo kenega ja yo choya ma ya li abya na ti pa o chi khe to ma choya ma ya ti ga mo mo phe ja da Aji ke to ma yule nga cha se sia ni ga si yao amen pokaja choyam pokaja atu tile khali le ku we choyam wa ya wo yo ko me yo ko to pe twa se pop up tile ke cha tila so ma yo me ti ni si cha ba ngo ni just review yes isa yo pa la je yo o satile mikla ye choya sati je hi na le hi ta ya hi na conscious jo le do si do ko le tin le hi na phe ye ma choya wa ya isa we mikla jo ko se ya pa to isa we mikla yo ko lo ma che le to le ku we choya wo aji phe jo aji ti ya pa to nothing important but while the soul le ani yo ko se ti na isa choya wa ya le o pokaja ye sui ke yao choya tiga le yo po makaka so le ani ma ta me le choya ne ti le apu api tha ga o pokaja yo lo I he o ko le isa yo pa jo I he o ko li isa yo la ka ko lo ka so le o so to la me che po le ni choya ne bi ne ti le ko che ti ta le apu api ko le we chi si mo le o cha ma tha ga ni o pokai ti ti yo choya wa yao le abien ti bong o pokaja si lo ani li pukulu le isa ku la sia ngo ji tie ta all way the constitution through the fourth amendment protect people which is here the constitution ko ko mai ko
Fourth Amendment ကိုလို့ချိုရဝရခရီးအမောကစားလို့ခုအစီ Constitution ကိုကြောက်နေချက်ပတ်တော်ဝေနိုင်ယူလဲဝေမမဖေမမဆိုရအစတိကျကြတာဒီစာရတော့ခွန်နိုင်ယူလဲCommandment နဲ့ဝေAmendment ကြောရပတ်တော်လဲချိုရဝရ protect people နဲ့တော့ဒီမှာကြောမဒီကိုယူကီလဲတာစီမီကြောရောဘူးကြောရောအော်လို့ပွဲလာလေမဖက်ရပတ်တော်မယူကီလဲဝေတော့ဖို့ကိုပုံယောဝေပန်းဟောင်းဝေမဲသက်ကကြယူကီလာလေကိုမိုင်းခတိကြောဒါယူမယ်ဆွေချိုရမရကနေငိုဟာစာစီစီကိုကြည့်ပဲရောလဲ We are just human beings put so much price on human think about God how much do you think God put price human lifeချိုရမရဤစာချိုရမကျချိုလေချိုရမရအဖို့ခေတမခိုင်းဆိုရတာဆိုရင်ဒုမတိဤစာhow much do you think God put price on human lifeချိုရမရဤစာအဖို့ခေတမခိုင်းရဲဆိုတာဒီတော့ဒုံချက်ခွဲလေဒီရညာနာစေဆိုလူကာတိချီကိုတဲ့တိချီကိုစေI the son of man have come to seek and to save those who are lostငါ့လေဒီဆောင်ရပူချိုရဖေးရောက်ချိုမဲလာရှိချိုတိပါဟာငါလောက်ထိုင်ခေါ်ပြီးဆိုမယ်ကိုစီဒီပုံပေါ်တော့ရောက်တယ်မဲလာချိုငါဤဆောင်ရချိုရကျမလေးမိကြီးဆောလာနဲ့မဲလာချိုလာနဲ့ထိုင်ခေါ်ပြီးဆိုကိုစီဒီမဲချိုကြမယ်အာနီယေရှုခရစ်မိကြီးဆောမလာဝေနိုလေငါလေမဲလာရှိချိုတိတိပဲရောက်ဒီကလေးလေးမဲလာပဲရောက်ကျိုးကုန်ရလာဆောင်းမနမမကဲပါကြည်ရရှိကုန်ကနောက်ကကျိုးရောကလို့ကဲလာစပတ်တော်ဤစာရောဟာကြဲပတ်တော်လဲငွေချိုးတဲ့ပါအုပ်ရုပ်ကြီးထောက်လာလဲလာထိုင်ခွာစီလဲကျိုးကတိတိုးပုံမဲလာချိုးပုံရောလာရောလဲနီကစီရောဒီပုကုမိုးရတာ Seek save and lost လဲဒီကချာစီပုံပြီးတော့မဲလာချိုးတယ်ပါ Why is a person lost အထုတိလာချိုးရဝရမဲကြီးလေချိုးရဝရဤစားကမကွာကြီးမဲလာကြီးအပြန်နတိပေါ့နိုလေငါဤစားကမကွဲလေဤစားကမချဲလေဤစားကမတ်တော်ဒါလေဤစားကနာဟမတိဒါလေဤစားကဝေအခုမနာလေဤစားကဥခေမတိချေနိုလေငါလေမဲလာချိုးတယ်ကပဲမဲ Yes, we know that. So why is a person lost? Atutile choya waya tipa mela sirche. Anya answer beso because of sin. We ba patole mela tipe. We ba patole mela. We ba ti chole. Isa changja si sui si yao. Yes, we know. Kema ko we ba ya isa ha jao. Kusi. God hates sin, but God loves the sinners. Kusi. Pejime. နိုလေငါဤစာမစလေဤစာမကြောက်လကူဝေနိုလေငါအကလုံးဝိပါကြောရဝိမောင်ဝေဟာချောနိုဟာမဟာကြောဝိမောင်ဝေချမ်းချောနိုဟာဟာချောနိုဟောရဖေရပတော်လေနိုစင်းနရဖေပတော်ကမကိုဝိပါနိုကလို possess ယေဝိပါနိုကလို dwell ဒီစေဝိပါနိုကလို living ဒီဝေဤစာယော hate the most ဝိပါကမကိုနိုလေငါကိုလေဤစာဟာကြစီစုချီအောင်ဒီတဲ့တော့ဤစာနိုလေငါဟာကြရပတ်တော့လေဤစာကရနီကိုယ်ကြောဟိမဲ Amen. We were born in sin, sinful nature. And he boy then her wing bar to it, wing bar all control him. The only boy then have been mamma to wing bar to all Adam, Eva Patole, no boy then sin, sinful nature. Unless you coming back to the Lord, you still have sin. Sinful nature will change you. You should get what I got to let you swallow for let no longer sang everything because if I yell, no more you, Macayule, Makuche, annual sinful nature of Jero, all I know, wing by Yape. Kamakono, the Angela, who are Matolo, Nima, Kayo, Mutuli Kule, Kayupi, the other, no pure. That is young. Isabe Oya Odu Perjani, that's young.
we are still living sinful nature. If you and I not trust Jesus as your personal Lord and Savior, we are still living in sinful nature. Yes. Remember that. 记啦。耶稣基督喺提過食翻嘅咩？以撒有咧馬上會咧，按照永保路出嚟。有 we have lived in sin, disobedient to the will of God。咧按你永保路出嚟啫咩？耶穌講以撒講乜嘢？以撒會阿路按你乜嘢嘢？譬如不得咧，按你我disobedient 嘅，我講乜嘢？耶穌基督嘅說，以撒。Obedient to parliament. Disobedient to the will of God. We are living in sin. Isa Yesu Christ no le ma sia ni kuki ma cho thak ka cho sia le. Po lu ati le Sunday school ti la ame thak ka we cho tu we bu ko le pu ji wo. Ani ko pe ja we pi ja we le du ki ma cho li o thak ka cho ya. Nga kita bu ye ti le Sunday school ta ma lo we nga we lesson preacher nga ti ma li ma chi ba ma ai ke pe nga ki ti jo le wa ma ja le u vi ha cha po ngo we mo ja ye sin na ti ban thao ku ma si nga ma chi ba phe tu nga fa yo ti che ba da ani o ko lo gi sa we to ko pe si bi si ma ja si yo che ba da le gi sa ko ani na to wa Ultimately, Paul describes our condition. Paul, kumala se, animo krujo yo che condition kule. Roma tian de la south, Roma di tian de la the south Korea the sensitive of kukuwe. They are filled with all kinds of weakness. Animo kro mada yo che lai chi cho che, so kumala Paul tema. Polo Roma tian de la the south Korea sensitive of kukuwe. Romans chapter 1 verse 29 through 32, okay? Yo hule maki majowe highway shu mo shu jeta silaiwe shu ta na tu te gawe ti pa yo hu okolo kapi josi yo shu ta khoi puwe shu ta ti pewe shu ta yaga puwe shu ta he puwe shu ta ni bo we ti pa tho kapi jo yo yo hule asu yo hule shu ta Kodi Shuta Kodi Vicho, Shuta Kai Vicho, Vishata Jam Vicho, Jamu Pu Vicho, Nima Ive Mo Vicho, Asuyo Sota, Dai Mo Vicho, Susatu De Pu Vicho, Opa Oveko, Mana Yu Pu Vicho, De Paperio, Yole, Madosi Puwe, Kati Mai Puwe, Shuta Ha Joweke, Maha Puwe, Shuta, Mahaka Puwe, Cho Pipa, Perio. Chewe Anio Kuro Joya Patole, Yesu Christ Migisaro, sick, saved, and lost. Ani Chio Kuro Jotewe, what teach you obey, Anio Kote, Ani Cho, Mela Sepediment. Chepadara Choma Metu, Opo, Saint Pedro, Yesu Kriya, Otulo. Romans chapter 1, 29, 32, it said, they are filled with all kinds of wickedness, evil, greed, and corruption. They are all full of jealousy, murder, fighting, deceit, and malice. They gossip and speak evil of one another. They are hateful to God, insolent, proud, and boastful. They think of more ways to do evil. They disobey their parents. They have no conscience. They do not keep their promises, and they show no kindness or pity for others. Chitipanio Krujoja Patole, Yesu Kri Cho Chitipa, Opuyola him a big come, seek, and say, lost. Lale, Gacha, Pumitu, Cho, Melasho, these are the people Jesus came to seek. Chitipa. Ani okolo, Ochi Chile, Chivo Pese, Lama Chokolo, Ani Okolo Joseph, Ani Joseph, Yani, you ought to dump it. You ought to ignore it. Chipalu, Agita Yulu, invite the gospel of Jesus Christ. Yeshua Hale Buko,
아니 오클로 라 인바이트레 조이데다 오진시데바 아니 오클로 메시야오 아니 뿡웨 제파도레 오 초메라 지포 고벨로 이수키레 노랭가 이수케 도다라세 전노다 제파도레 오 마츠노세 메베체로 오뿡 요 메시야오레 뿡시 이마 아니 오클로 페비 These are the one he seek to save. What does it mean to save? Chiti pa puya pumitu Yesu kirade. Save from the guilt of sin. Vi ba patole guilt. Pila sime. Vi ba patole Yesu matununda so gap cho cho. Short of glory of God pe jo. Isawi omi opo mga pe jo. Vi ba patole le. Save from the guilt of your sin. Your sins are forgiven. Your guilt is always saved from the power of sin. No way, Pila Sibole, Yesu Yukavio, Satan way, Ni way, a Kampa, Wing Bang will let get away better. Let Yesu Christ no longer offer Wing Bang, no much of pay you can you're forgiven. We prepare your team. You're forgiven. People do not always sin because they want to. Many hate what they are doing, hate themselves for doing it. Choma o, biba matika hume. Matika ni, yoni mako bilay tima lawe matika le. Kemakula no, maga no tiwe bino ni mama sape yo. Ungam le chodo we jika tito le no yo preparation matila choma. Lai kita bi patale hitau pato. Hipi 요카고메 요 간체스 고도 고도니 홍아 초도니 필요죠. 요니마 고도 하지. 요 디피제 요왜 니마마 고사페래. 폴루리오 그 폴루보에 오에 마티가죠 나한테 디에지래. 디가죠 지가 마티죠지. 네. 제보도네 빈바티 케티 케유리 빈도야 요 디가자 되면은 비시 먹을라 티베세 티피요 니마 하지 페보니 요 불로 거기 뭐 Bulo isa umpa pe o yo ni masa de po. Ke ma ko asa ti kai we mo e de po ni ma ko mi we. Ma cho sha ko ti de po yo se yo ni bu ya pe pa to. Da ke so che pa to le ma cho e ko bu ko lo pi de po ko ti we. Un we yo do cho ja ti de me ma ti ka ke ma ko je ma le bi na ke ti we so chi pe yo le. Ke pa to le chi we yo bu isa Yesu Christ la si yo. Amen. How does he save us? Yesu Christ no longer by taking upon himself all our sin and guilt. Yesu Christ no longer open, win by your candidia. Yesu Christ, Miki tell 2 billion people were open your castle. Your candidia, your win by my job, came upon your no longer high patole, your Lakapolo, cancel your king. Those Yahweh, Kepatani, Yesu Christ. He accepts the responsibility for things you did. No tila se kanle wa machosia Yesu Christ ayi yuse. Responsibility jo hime. No mati tila se uti machoya. Yo kan ji yo hade responsibility ayi yule yo uti hime. We all like shit by dying in our place. Ani yule Kenya was a Pamato Kavaja, Yesu Christ, Lakantano, no, cancel your team, Pezio. Amen. Chimiwo, I mean, waiting at Yesu Christ, no longer basis your okulu, Migitala, sick, let search, let save and lost. There, a gachasi, Pumitu, Melasi Chopu, no longer Pume. The other one no longer Pume. Yo que toma no le hago por cantidad ya, no le haga a me Yesu Cristo, oh, ya me show, no le haga mi sangre, te cose falla o le, Yesu más por yo la, pues, Yesu con macheto la, pues, ani question de ani como por tu luciao, yani, vai con aula de un hombre. Tema como God has a plan to peace with God. Yesu Cristo come la dime. 오카케네고에서 이삭의 고래 조나 호나 도보 체라 도보요 오카케네고라시메 예수 그리스도의 살라래. Your peace with God.
Le ave na ti pao recognize God's plan. Ave na ti pao isa o kha la sia ani recognize ti jo me. Ani si jo me, ani jo jo me. Le Yesu isa o kha la sia. Recognize God's plan. Isa la sia. Ani si jo ya. Ani isa si vi tu ku yo ve do si do po vi tu no pe la ho. Da ke so ku no ge kan ti che ho. Tin Monday to Saturday, no way anu le te kai isa o khan wa gula se ko to ma o kha pela se ani ba to le te kai se la ma hi o me Monday te kai no ka isa ga lu chong se o kha te kai Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, and Saturday. But Sunday come to church. Bu ye lo te ga la le isa apu pi cho si chi we continue to je no le Isa okolo me la so te me no le pung we se so ti ma te ga te mu church ti ma pe yo le Amen. Recognize God's plan. God's plan was peaceful life, peaceful and life. Isa okalo so peace and life. And everything we go da se check all the okolo isa yo u la jo ka pe yo peace and life. You want to come away, for God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die but everlasting life. You want to come away, but for God so loved the world. These are the Miki Soya Haja, Asulema Yesu Kriya Hayule Najuwe Masoji. Amen. How you must say Kemako everlasting life. Maso we go Chuchole Johiole. Everlasting life. Yes, amen. These are the Mumio everlasting life. Everlasting life in hell. Everlasting life in heaven. Versus there. Which one you going to choose from? Completely. Everlasting life in hell, everlasting in heaven. Which one for you to choose from? Legally, if you want to choose to the right side, everlasting life, do it today. Do it today. Isa yan dito isa abi. Yan talo ko no we also sa po we no pursue that thing. Pursue the bikemo. Tale mikito natin kaga ni kama so me mikito na o ke ga ni jebi. Maso no puga ni ti pa sai pa ti chi ti sao sai chi lu tie nia ye tie we ye nia property tie we o mu ga maso ni ka le short life asate ye ye pa to le pursue Jesus Christ. Yes, amen. Try it. True. It worked it. Le te lu da pyo jin te si yao le Yesu Kriya yung le maso je kwa everlasting life gusto. Ni ma ko realize our problems. Ani pa ha to je ani kene ko do je. Ani pa to je le isa ha pa da tu ti ma lo le. Separation le. Isa pa da tu. Anu pa to je. Isa ma pa da tu isa ha join ti to le. Isa ha we union with Christ pera to po le ani to le anu problem chi ani ga lo so realize our problem le separation from God le isa part of the people chose to disobey people chose to disobey God and go their own way choya wa ya ti pa isa ha ma ha le ni ka ko me to mi to ka le si che their own way. This results separation from God. Chikati chevele, Lisa Pada to Dimape, Yao, Pada Zikujo, make of the other poor. Now, poor is our poor, Copeni Pola, a Moda, Machada Pejo. Chipotala separation, good. Isa had a Pada women, Isa Pada to be, and Pada Kitimole, and Kitimole, the left side only. Kepada Isa kepada Isa ge katali siga Tuhan cuca lu le rumah ni seleb dari song seleb kuje the Bible say everyone has sinned and is far away from God's
presence. Isa, ani ba patala Isa yung obong si Aikham magami kuya. Kini kumala si kumali sele sa sele ko. Outline sele ko kasi respond to God's remedy. Isa ave not so le remedy not so. Isa not so ani respond to it. Ani ko it. Isa not so today. Isa not so ko cross of Christ. Yesu ilaka me isa we no lenga not so kaya si. Laka na we that ya. Not so your antibiotics. Kidney liver. Mother can antibiotic just. No we the whole thing head to toe le disease George. Aku kira kima ko ga ni disease George me. Isa we not so no pera ja to le. Isa we not so no pera jo the cross. Amen. Calvary on the Calvary. Calvary o thao to cross in le no le ngave antibiotic payment. No to ko disease George le. Chau le mana se Yesu ki la le you cross. Ani apa se you le that shui se remedy pe yao medication pe yao le. Calvary we ku chingo le no ya ko tu kai che no we disease head to toe to se aku ti le palo ki palo ka se le wa heal completely. Una mu yao. Ke ma ko na we no ti le ma ngole lo ka ko me no wai che we you still have dangerous. Disease can kill you. And I know we know go away. No, this was in there. Jepatale, ye's away remedy, ye's away remedy the cross of Christ. And in Lakam, it's okay. No way, not so bad. God sent his son to bridge to the gap. Ye's away, Jesuclia. Isa yung kay kumangga siya patola, yung nigi sa supele, kula le sado. Yes, amen. Kalau nulenga kalau get jojo, big go get. Isa kay kumangga. Kaya ko Yesu kila le bridge le, where San Francisco bridge kaya big sado. Kalau ay tu pun isa kay Yesu kila cross le, lakam. Kaya patola, cium le. Good medication, good antibiotic. Hey, Christ did this by paying the penalty of our sin, which he died on the cross and rose from the grave. Children, no longer born like a dog can so say. Like all the people glue, all the people, Jesus Christ, no longer penalty, so the occur where capital punishment of church. Mapungi, so Mapu. Come call Yesu Kila, no problems that you're solving. Hallelujah, Isa, Obu Yelani, Katali Kuichoti, Petio. So Ruban Himatile, Winamate Himakude, Baba has shown us how much he loves us. It was while we were sinners that Christ died for us. Isa no lenga ko to ma aja yi mo je ani mi cho ya vi ba phe che dia da Yesu Christ no lenga ko la kha so se Roman 5 ko ba haja only ko receive God's sentiment Yesu Christ ha lo ko cho vi ji le no ha jo no ko ku le Lord and Savior, Yesu Christ, Navi Taikosepayao, you cross the bridge into God's family when you Christ to come into your life. No le Isao Kalo, no Yesu Christ how you will bridge le Kuntimati le Joshme. Immediately, no I may have to go away, I may Kuntimati le Isaki to Yoti Josh. Chepato Isako Kai Diada. Don't be hesitate with another to check. Hagulu, Dulalu, Yellow, Bulolu, Coculole, Low may say, Isamurangave, Takosapayao, the Bible said, some, however, they received him and believed in him. So he gave them right to become God's children. People, you say, you give them the right to become God's children.
耶稣可以还有嘞，为怕为么嘞？我嘞俺也把俺也比没过来，有给破了别的，给破了别的， ชีวิตที่มานี่รู้ไหม pearl commitment และกติสัจจะโจวิตัวปูอันนี้บุโลโลเลยคนที่โลเลย Lord Jesus เยซูคริสต์ I know I'm a sinner งานสิเชียวงานวิบัติยา I believe you die for my sin no งานอยู่เชียว no งานปูแล้วก็คนงานวิบัติเอาปูขังโซ่สิ right now I turn from my sin and open the door of my heart and life งานเลยอันเนี้ยงานวิโอตุนีมาตัวพอเชียวโนเกล่าเชียวงานมีพอและคุณอันนี้บุโรจิ I receive you as my personal Lord and Savior thank you for saving me งานเลยโนงานวิโนเลยงานวิไทยคนไทยฟ้ายิสาเพชรยาวโอบุยายิสางานที่ปัวสิงานกาเซ่และคุณโนบุโรตุลุงใช่ไหมบุโรตุลุงใช่ท่านเลยคุณมาปุ่งสิโนเสียวโนเขาก็ไม่เลยโอ้ยสัจจะได้จะมาจะได้ละโอ้ยเขาตัวอีเชเลยโอ้ยเขาตัวนู้นเชเลยอาทุกที่เชเลยงาวิกโอ้ยนู้นสิอาทุกที่เชเลยงาstrong ที่เชเลยโอ้ยอีเชสิวิกและโอ้ยนู้นสิที่มา strong แค่ตัวปุ่งอุ้งที่อะไรท็อปปี้ที่อะไรกับท่านที่บุรุษที่มาแม่ไก่ตัวเลย strong แค่ตัวปุ่งเล่นหัววิกมาจะหอกเล่นหัว strong มาจะweak and strong 做的，我一直做嘞，我基础，我因为哈，挪威朋友就开始做波起来，他哩不落，我做啊做波，但我做我事情为为，我冇人做波哩不可能做的，就开始好嘞。阿妹哩我呀，你想挪嘞我假事情嘞，没啦是做波，嘛没嘞故意打比较，哈利路亚，也说哪里不好，佢嘛讲，卡边底下我不啱没啦罗嘞，你想我不啱假设嘞故意，我可以做好。用嘛，嘞，以上为good news 嘞，以上多话还有嘞，有了 continue practice walk with the light， 对，我们要kuliah kau tukar，do not walk with the darkness， 那tu kuliah kau tu kau bisa， noleng ngau pun mereka cari dia dah mau esok但是要嘞，不干要嘞，jadi ni esok kalau bunga tu salah salah嘞，就不多嘞，我一早将你去看kalau，ada di kawin嘞。我讲讲是两年，是啊，把这波点就跟俺发咖啡嘞，你嘛有叫俺实现了，对，因为我讲你个做工嘞，我讲是讲是为了某的波点不得嘞，可能你嘛有做没，我讲讲一点他，安尼也够考目家也啥辈一多些，安尼他配的，你嘛，对不嘞？伊啥所以那当然我讲这个阿姨去年出来你，你该做东西。Jauh le. Isa no le nga haja je pato. Yo ani mama kami tu pun. Poi jauh cipta lah aja. Kata ni tikai ku silo. Ame yo ti bam te po tikai. Le mati si oyang po jauh si mati je tini le. Oyang pi si. Isa mu mi gam kata. Poi jauh si mati tu oyang gam yo. Kalau isa je cucu cek je pato le. Dono ti mati wa ayo ke cek. Ame ti thoti tu le tu kanji pe bo je to asikai tiada Yesus Kristus nga opong chike uke la le kansa so we kala ti bi jo we yo mo che o le kata ti to to bo mamu po chi ha te kai ku chi ania sai pa le le ni se po ko ga yao le isa we obo chi mo chi yao po ni chi ha ka to luka ti sau nia le ti chi ko le o ku ti to ne o wi le luka ti sau nia ti chi ko le Luke 22:19 of Lahu, and he took bread, gave thanks, broke it, gave it to them, and said, "This is my body, which is given for you. Do this remembrance of me." Kamu kena, kalau aku pakai sih, mau dipakai, nggak tuh mau apa, dan nolena Yesus Kristus tuh dia boleh. Yesus Kristus tu si usi dia ta, you will baby nanti lah, you will to child lah, adulthood ta lah, dah perlu cancel, dah kerja, you can't be lah si, he is preaching and teaching lah, bukan masih masuk jauhin, lah jadi jauh lah, you are cuci si, you are take si, susu tu lah, kau pergi ni si, usaha si,
le ageti le ni kwa juji akato si le suju nu pe i me si yule ni po la kwa thaki si po si kiwani thaki si ye na dia chiwe yo vin ba cho le di me me yo ma cho ho ke ma ko no le nga o pu yo ha ja se pa to yo ki ma kan so wi no le nga ma ku lo le do pa to isa yo so la si ka yesu ki yo si ya ti ya yo ma ti ko ke ne ka ga wo wi le ti li ko ma ti ko no pa wi an cho te yo se mo lu yo ti se cho ti pa wi ma si le ti so pa o mi ba phe wi ku ti ma cho me o na ja le ani le mà về thao mà ngã thì ta ni cái gì apa chiang le mun ma ta ga mi pe du pe bi a je ni ani cái gì kim yo ko po chaya le ke ma ko yesu ki ma te ki le vin ba ta vi me ba bo yo ma se le ti yo asli isa si we ma da yo o to ko to to le ma te o chi isa si cho ti pa le to to le ma da si o chi ti yo isa ma se le ti yo ku yo se pa to le bi ba pe bi ani ni ma ki ma ni o ko cho cho mà xử lý thì mà đồ anh đi hạ chỉ lên 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 cú chỉ bị chỉ khai chỉ chụp cái gì lên là ni à chị sống vai lên chị mua bằng thì anh giáo lên cái về vô là cái thao khăn sao đi bỏ tiền gì lên vô mua đồ mà bỏ thao gì lên anh nộp cái giáo lên vô cán bị bia gì lên lên và đồ nó cũng gì rồi cái coi nhà tôi vô tiền là gì anh vô mà sẽ khăn là gì tiền là tôi cũng cái đó anh đi chơi mình chỉ theo cái sự tiêu đi chơi quan trọng cha sĩ là cái gì này cái bắt đầu là anh đi quan trọng luôn cái sự giáo này anh ấy đi không đi mà cao chứ không đi không cái mối gì cho cái mình chơi Giêsu Christ sẽ lôi ngã sinh ngã này đi không đi mà kia anh có thể chạy cái gì anh cái thấy cả chưa sẽ lôi ngã sinh ngã cái cái gì là yo yang humble song này đi mà có luôn yo yang cái gì cái gì sẽ là một cái
le puliani rope patolane kamu le okun kamu kujo Yesu Kri lo le nga okun la ka ko kaso osa ga zo ti hoji ola ni kai ya le sapi kujo Yesu Kri lo le nga okun oso ga to ti esia le oso sapi kujo Yesu Kri ani okun kati saja oso ti ma ko ti hoji esia ole thì kamu le sapi ya olo soki ya ni la si yao le ko lai ma le tong ko mo de ta le ok men kamu le sapi yi ya ani bong ti ya lo sa ke ti ani kamu le sapi cha chi ya le mo sa bi ke mo no ma lo chen chi na he we mo no pa no le no pa la chi no ya no du ha cha chi pa to no ya no du no khong bana vi ba ti le ti ga ve ti ka ho tu ve che chi yang no le ki a ma ti no ha tia chi no ve ya pu ti ga le cho la li li ki chi ve ta lu la fa wa so ji yao ya pu a nga chi ga mo chi le ya pu kha yu chi cho ho le ma ga lu ma ga si chi o kwa li cho asa Gati ciyau le lipu okulu bola ciyau mabunja jual seleti cikoma okulu ya so no ya no du di pali jomo Yesu no ula hachi hakaswa mamo we jomo Yesu Kri no ha dono tu te ula ha pichi hakaswa oi te kai ciyau ya so oi ciwe ha tiga lele kinda si cho pe asi ya so ta le o khanu te po ga tha kaga no alujo ni khasare te ga che tu sika le ga si no ga he o ku la ka o thalu khan so tha o sa ga zo ti ya ga si ji ya chu chu ti le la ko ki ko lu tha ki si o sa ga zo ji ya a ge ti le ni ko lu cha ki si o sa ga sa si ya che patala ya ni ga he poi chi ki ka chi tien tha ka mu yu le ga chai tien tha no ga ho ko la ka ko lo so ga zo sia ga he ke ne don lo le amen ta le chu chu ye su no me ko ko tha ga ka tha li no che pe to bu na ga si le sa pi yi le ya so ga ga ti do sa pi chi le ye su no ga he ho ko so ga to si le ku so ki o chi pe yo ni ma ti ma go ka ti sa ja o so le ku si o chi pe si lo Obu ja lo ha ko la ka thalo kan so la o so ga pa si lai ka lai ti o ko ga sa ga pa si ya nai ka thali ni ma do no le ni ma ma ni to ko obu na si ka ti sa ja o so ko ti a ji obu ja ni su ke obu ja tan na ngi che si ke si ka le ga si le ka yo so ka lo ka ko le ka chi a si ka pe no su ki no we o me tu le ko no ka no ge no ko la ko kon chi a si ya amen Ame kamu kuani caci sila.
OK， 这个哩，他这个最帮他去操作了。OK， 个譬如，这个哩破题嘞，那你碰我嘞。破题估计吧，我他这有些个被破题估计就这么子。我看这啊，我这个发了题嘞。发了。个不被看不起来，他们稍微稍微这个帮帮。这是什么？你看，去做交了，看了对了，对不对？这样，一下我这个。OK， 看不起个这一点看，弄来弄崩，也是为了搞跑路看少少个东西，你然后嘞，加起点看嘞，因为也是为弄来你，这个加嘞，因为也是为了看不着嘞，我老婆比嘞，这个加一开少，他们弄来弄崩是为了搞跑路看少，我想这些东西，这个加起。yo amo ni pile kalau aku tiga kata pile tapi ini kalau aku tiga oleh kalau tapi itu oleh ngapung itu dia soal tiap posisi akan tahu ya sudah suci pasal kau soal kau dia oleh kalau yo cukup kerja tapi saja osok tu ya pada itu kita saja osok no kalau job itu job kerja Lahu nari lagi kat kampung. Esok dulu sebelum kita thay kampung ada. Kampung ini kan itu. Noleng kampung kerja sih ni esok kita akan tahu akan sosok pada tahun ini. Ini esok kita itu tahun ini. Vô nhà mình, để suốt khi có gì, vô nó về mà chơi gì mình, vô thì vô thì là số tuổi của vô thì sẽ vô, còn là có ông người thì có, quay sự kiện thì là gì, mà có hải gia nó có gia cái tàu, nó về cả tháng nó sẽ là ok, để chúng ta chẳng cái gì đi, để quay vô nhà sản phải nói rồi này, và ta lại nói là đi cả tháng đi, hải gia có gia cả bao nhiêu đi. Tantang ni je, kami jodoh ni kami dia oleh, masalah kelai dia dah ni, jodoh datang lagi tu, bila apa juga lagi sampai. Dia cuma cakap masalah syukur, kalau. Ani liko makia kam, liko kape amo to email sepon tiga ulan pekabele, ami liko tema kahani pekabele liko na bidia.
他不是特别干了，他多教了。就不跟部落跟里面的关系出来。我是被那些巴尔山，我把呀不哈不他，莫诺玛呀米格呀格，卡贝的耶梦起莫。耶稣基督，我奉我信，我把一下为哈边去，我哈不做的不的为，俺嘿我他路走标，阿门。